Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erteli geç 8 nerseden pana tileytili. Peygamberimiz qaysı nerseden pana tilese al adamga ziyan beret, jamandyk alıp kelet. Adamdın jaşoosун buzat al. Qaysınsı Allahumma inni a'udhu bika minel ham vel huzn vel azz vel kasal vel jubn vel bukhl ve dala'atid dayn ve galabatir rical. Ya Allah, kaygı, gıcalatçılıktan sakta, alsızlık, aciz ve kasıl, jalkooluktan sakta, alsızlıktan, jalkooluktan sakta, sarаңдыктан, korkoqtuktan sakta, qarızga watkandan jana qar, mындайча aytkanda zalimdарын qarından sakta depçi. Şu nerse bizge her birimiz ertemenen de Allah'dan sorap turuşubuz gerek. Ya Allah meni jalkooluktan sakta, sarаңдыктан sakta, korkoqtuktan sakta, kaygıdan sakta, gıcalatçılıktan sakta ya. Bunu sebep degende kaygı gıcalatçılık da Allah'dan gelir. Bardık Allah'dan. Bunu oradan ne versin de Allah Teala? Batırlık versin. Tırışçaklık, menetkeşlik versin. Hareketçilik versin. Gönlü açıklık versin. Manayı jarıklık versin Allah Teala. Qarızga batırбай, elhamdülillah. Zalimlerin zulümlüğünden, qarından saktasın degan. Ötkönki sabakta La ilahe illallah sözü en ulu söz, birinci canı akırkı söz. Şu La ilahe illallah'ın hurmatına alam jaralgan. Bardık paygambarlar jiberilgen. Bardık asmandan kitaplar düşkön. Şu La ilahe illallah'ın hurmatı üçün. La ilahe illallah. Bardık adam atadan tartıp Muhammed Aleyhisselam'a çen gelgen paygambarlar bardık La ilahe illallah'a davat bergen. Biri başka iş kılgan emez. Birinci canı akırkı sözü La ilahe illallah olgan. Adam atamız Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam var kim? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Ya yuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey adamlar, aytkıla la ilahe illallah dep. Baktılı olasınlar de. Baktılı olasınlar. Dünya ahiretin baktısızlığından kutulasınlar. İyigilike jetesiniz. Dünyada dağı, ahirette dağı. Bu alamdın canı. Adamdın denesinde can var. Oşon için meşrike geldik. Ne atağız? Oşon için oğu atağız. Oşon için düşünüp atağız. Oşon için birimizi qarap atağız. Denemizde can var eken kıymıldap atağız. Deneden can çıksa ne olur? Kayağa meşrike gelesin. Albatta özün gelbeysin, bir alıp geledi seni. Tura. Denede can var. Biz paydalıyız, kıymıl hareketteyiz. Alamda la ilahe illallah var, alamdın canı var. Kıymıl hareket. Alamda la ilahe illallah çıktı mı? Püttü. Oşol gün, oşol zamat alam talkananat. Jaraksızlık болады. Kanday adam denesinden çıkanda can. Adam уже jaraksız. Bunun gereği yok уже. Hiç kim gereği emez. Padişah olsa elge gereği emez. El olsa padişah gereği emez. Ata olsa balaga, bala olsa ataga, güyesi olsa ayalına, ayal olsa güyesine уже gereği emez bu. Bir ele jerge gerek, kabristan degen attуу jerge gerek. Oşol жерге алып барып коюп. Demek la ilahe illallah bu alamdın canı. Peygamberimiz aytkan, kıyamet bolboyt degen, korkpoyluk ola. Alam talkalanbayt. Şamsı kuvirat bilesiz mi kıyamet bolganda kanday bolat? Allah çağıltırıp berip atat, aytıp Kur'an'da, kıyamatda. Buna gün uşunça nuru menen, jarıgı menen
нурсуз болуп калат да. Капкара, оролгон өчүп калат. Да шамсу кувират, ва идан нужумун кадарат. Жылдыздар бар. Күндөн чоң жылдыздар бар. Талкаланат дейт, талкаланат. Ошолор талкаланып чөт. Не деген ана? Ва идал бихару фуджират, суджират деп келет. Океандар өрттөлөт. Азыр биз жыгаштын өрттөнгөнүн көргөнбүз. Азыр биз газдын, лаванын, көмүрдүн күйгөнүн көрүп келатабыз. Бирок пока суунун күйгөнүн көрө элекпиз азыр. Куранда Алла Таала айтат, кыямат болгондо бихар, океан, деңиздер өрттөлөт деп атат. Элестет көр, суу өрттөсө башка эмнеси калат ана? Мына тоо, бекем тоолор. Ва идал джибалу суйират. Охо. Бул тоолор бар го, канча бекем бул? Бирөө жылдыр алабы? Мына Ала тоону жылдыр көрүлөчү, бир нар жака бир сантиметр, 1 метр. Төө ашыны нар жылдыр көрчү бир. Кыямат болгондо буларын калкып калат. Булуттай болуп калат. Марра сахаб. Жөнөмтү жүрүп калат. Талкаланып кетет бул. Кыскасы мен башка жака өтүп кетпейм, мейли азыркы биздин мазмун кыямат боюнча меселе. Айта турган сөзүбүз кыямат. Ла илаха иллаллах аламдын жаны. Ла илаха иллаллах аламдын руху. Пайгамбарыбыздан сурады, мата саа, кыямат күн качан? Пайгамбардан сурап турушат сахабалар. Пайгамбарыбыз белгилерин айтып турат эле, тияк. Пайгамбар бир хадисет, ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Аллах, Аллах, ва фи риваятин ла илаха иллаллах. Алла деген киши дүйнөдө болсо, ла илаха иллаллах деп айткан киши дүйнөдө болсо, кыямат болбойт деп. Ушинтип айткан киши эле болсо бир. Ошонун ла илаха иллаллах деп айткан берекесинен күн чыгат. Жамгыр жайт. Инсандарга, жиндерге, капырларга дегеним да. Айвандарга, канаттуулардын баарына ырыскы берилип турат. Ошо ла илаха иллаллах деген айткан кишинин берекесинен Алла Таала аламды жүргүзүп турат. Ошол акыркы айткан киши өлдүбү, алам талканат. Демек ла илаха иллаллахнын өтө көп аттары бар. Ошонун аттарынын бүгүн 6-чысы калимату тaqwa. Өткөнкү сабакта айтканбыз, бунун бир аты калимату шахада. Ал-каулу стабит дедик. Калимату тойиба дедик. Буга чейин айтып келгенбиз. Мынаки, андан кийин калимату тойиба, кийин калиматул бакия дедик. Калимату таухид деп айтат. Таухид, калиматул иман бул. Калимату таухид хия калимату тaqwa. Ошо ла илаха иллаллахны тaqwa келимеси деп коет. Негизи туган эки нерсени унутпайлы. Бул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах барго, бул маарифат калимасы, абдият калимасы. Кантип түшүнөбүз? Маарифат деген Алланы тааный турган калима ушул. Аллага кулчулдук кыла турган калима ушул. Бул калима Алланы тааный турганда калима. Тааныта турган. Экинчиси Аллага кулчулдук кылып, Алла Субханаху ва Таалага баш ийип ибадат кыла турган калима. Калимату тaqwa дейт. Куранда Алла Таала айткан муну. Мындай деген. Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. من söz var. كلمة التقوى. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. İmam Tirmizi, İbn Cerir, Bayhaqi, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhudan rivayet keltiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde Peygamberimiz Allah Taala'nın mına Kur'an'dağı
Ve elzemahum kelimat takva деген ne degende? La ilahe illallah деген. Allah Taala Kur'an'da aytadi. Allah Taala özünün elçisi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a jana mu'minlarga özgöçü beypildik düşürdü. Sakina. Jana alardı kelimat takva la ilahe illallah'a bekemdedi deydi. Elzemahum kelimat takva. Jana alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalar uşul kelima la ilahe illallah'a akıl ule kanu ahakka biha. Müslümanlar uşu sözge akıl urak. Jana ahil uşuga iyi layıktı uşu Müslümanlar özü. Allah Teala her bir neseni bilüçü dep. Demek Tirmizi'de rivayetinde kelimat-ı takva degen emne degende aytılınıp atat kelimat-ı takva bu la ilahe illallah. İmam Ahmad Humran Mevla Osman razıyallahu anh'ın kulu Humran degenden rivayet geledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunday dep aytkan nuqqamın deydi. İnni la a'lamu kelimeten la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa harramahullahu alan nar. Men şunday bir sözdü bilem, kaysı bir pende çün jüröktön anı hakikat dep bilip ayta turgan bolsa, Allah anı dozoktun otundan söz saktayt degen. Aga dozoktun otun Allah aram kılat degen. Umar ibn Hattab aytat, ana uhaddisukum ma hiya. Men sizlerge bayan kılıp bereyin, al emne ekenin. Kalimatul ihlas allati elzemaha Allahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu. Bu kalimat takva degeni ihlas kelimesi Allah Peygamberimizga jana anın sahabalarına bunu bekem ilzam kılgan. Bergen bularga şunday bekem degen. Ve hiye kalimatut takva deydi. Bu kelimat takva Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün avası Abu Talib'e ölüm uçurunda aytkan. Abu Talib Peygamberimizni bağıp çoğaytkan kişi. Hazret Ali razıyallahu anh'ın atası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün atasını görgön emes. Enenin karnında özünün atasının аты Abdullah dünyadan ötüp ketken. Ene boyunda, Amine enemiz boyunda кезінде. Törölgönden keyin enemiz bağıp çoğ atası Abdülmuttalip'tin karamağında çoğaygan. Abdülmuttalip bul dağı 8-9 yaşında dünyadan ötüp ketkenden keyin özünün atasının bir tuğanı Abu Talib avası oşonun gözömölünde olgan. Şontip Peygamberimiz üylөнгөнүп, nары çoğayıp, жетелеп, kıskası aytkanda Kur'an ayatları düşüp, oşontip turgучакты бардыгы şu Abu Talib'tin gözömölünde olgan. Abu Talib atasının bir tuğanı. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayabay jardam berip, koldo көрсөткөнү менен imanга kelgen emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kança jakşı göröt ele, kança aytat ele. Akırında ölüm uçurunda, ölüm töşөгүндө da aytты Abu Talib'e. Ava, bir aytıp koyuңуз uşu sözdü. Ertegi Allah'ın aldında men sizi şafaat kılam, kutkaram. Uşu sözdün berekesini. Çok. Taqdırındağı yok neken? Buyurvadı. Oşol kalima mınake. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimize sahabalarga bergeni. Milletlendirgeni. Kalimat takva dep. İbn Abbas razıyallahu anhuma aytat, emne üçün kalimat takva dep aytat dese, her bir nersenin fundamenti takvalıkta. Bu la ilahe illallah bardık takvanın fundamenti uşul. Uşundan anan bu taktayıp bardık jalbıraktap mömölөгөнү takvalıktın maratip. Takvanın da martabaları var. En birinci negizgi takvanın martabası altıganlar şirkten saktanu. Andan keyin çoğ günölörden saktanu. Andan keyin kichine günölörden saktanu. Andan keyin
Кайсынысы жакшы, кайсынысы жакшыраак болсо, жакшыраагын аткаруу. Ушинтип такванын маратиптери кетет, мартабалары. Демек адам баласы эң биринчи ширктен сактануу. Анан чоң күнөөлөр, кайсы чоң күнөөлөр бар, аны билип алышыбыз керек дагы, андан сактанайлы. Анан кичине күнөөлөрдөн сактанайлы. Ушул бардык азыркы такванын даражаларынын эң түбү башы, фундаменти ла илаха иллаллах. Жүрөктүн таквалыгы, дене мүчөлөрүнүн таквалыгы, тилдин таквалыгы, ушунун бардыгы ла илаха иллаллахдан чыгат. Ким ошон үчүн ушул чын жүрөктөн айткан болсо, дозоктон кутулат деп атпайбызбы? Бул калима ла илаха иллаллахнын 7-чи аты калиматул ихлас. Ихлас калимасы. Абу Дауд, Ибн Хиббан, рахимахумуллах, булар Абдурахман ибн Абза деген сахабадан риваят келтирет. Ал атасынан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң атканда мындай деп айтат эле: "Асбахна аля фитратил ислам ва аля калиматил ихлас ва аля дини набийна Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ва аля миллати абина Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң атканда ушу дуаны окуйт эле. Биз дагы жаттап алайлы. Пайгамбарыбыздын артынан ээрчип, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, ушу дуаны окуйлу. Ушу дуанын сообун алабыз. Bunun duanın kasiyetini alabız, nurunu alabız, paydasını alabız. Asbahna ala fitratil İslam. Fitratil İslam da men taң attırdım. Fitra dep koyat. Fitra degenim ne dese, alımlarımızın ortasında көптөгөн маанилерди камтыган сөз бол. Жаралуу, табиаты, ислам. Ошондой эле исламды кабыл алууга жөндөмдүүлүк. Хадисте келет го. Куллу маулуд юлат алал фитра. Ар бир бала фитратта туулат дегени. Алла Таала негизи түпкү жаралуусу адам перзент туылганда бул мусулман болуп туылбайт, же кафир болуп туылбайт. Мусулман иман менен кафирдан дагы эч кандай тиешеси жок, ортодо болуп деп. Бирок угуп алыңыз. Бунда фитратта Алла Таала ар бир пендесин жаратканда акыйкатты кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн койгон. Акыйкатты кабыл алуу, исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгү ар бир пендеге Алла Таала буну берген. Кийин аны чөйрө менен, ата-энеси жөөт болсо барып жок кылган. Жөөт кылып алды. Ата-энеси христиан болсо барып туруп, ошол исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жок кылып туруп, христиан кылып салды. Чөйрө. Кайсы? Мажуси деп коет, отпарас, бутпарас болсо ошондой кылып калат. Буну фитрат деп коет туган. Мейли. Азыркы сөздө пайгамбарыбыз эмне деп атат? Асбахна аля фитратил ислам. Ана. Мен таң аттырдым исламдын фитратында. Ана. Керемет. Ва аля калиматил ихлас. Ихлас сөзүндө. Ихлас сөзү кайсы экен? Калиматул ихлас деген ла илаха иллаллах. Ва аля дини набийина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дининде таң аттырдым мен. Ва аля миллати абина Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин. Жана Ибрахим пайгамбардын миллатинде ал киши мушрик эмес эле, ширк келтирген. Ханиф мындайча айтканда түз жолдон оогон, мейил болгон, кыйшайган эмес эле, түп-түз бекем ханиф. Ошого миллатинде деп. Фитратул ислам, калиматул ихлас, пайгамбарыбыздын дини, миллат Ибрахим, ошо таң аттырдым деген дуа. Абу Даудда да келет, мынаке, Ибн Хиббанда да келет, мынаке. Ошон үчүн иншалла бул дуаларды биздин жашообузга киргизели. Не кылайлы? Жашообуздун бир вазифасы болсун. Вазифа деген жашообуздан бир
Үлүш берейлі. 24 saat жашооңуздан ушуну айтканга 10 секундун бериңиz. Канча секунд? 10 секунд. Кыйын эмеспи? 10 секунд берсеңиз. Иштек болбойбу? Бисмилла. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 10 sekund. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat: Subhanallah hiye salatul halaik. Velhamdülillah kelimatul şükür. Ve la ilahe illallah kelimatul ihlas. Vallahu akbar temle'u ma bayne semai vel ard. Ve idâ kâlel abd la havle ve la kuvvete illa billah. Kâlallahu Teala aslama ve isteslama. Ravahu Razin. Bismillah. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat tuğanlar: Subhanallah, bu ne kendisi? Hiya salatul halaik. Bardıq mahluktun namazı bu. Çünkü olsa salat degende duası. Bardıq mahluk, asman deysizbi, cer deysizbi, beyiş deysizbi, dozok deysizbi, perişte deysizbi, gün deysizbi, ay deysizbi, yıldız deysizbi, planetalar deysizbi, kanatlılar deysizbi, cırtqışlar deysizbi, balıklar deysizbi, qanday gana mahluk bolbosun, oşonun zikiri subhanallah. Zikir kılatlardım bardığı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayatı var. İşte bunlar bardığı Allah Teala'nın ayıptan taza ekeni, aru ekeni bayandaydı. Hep tesbih deydi. Velhamdülillah olsa kelimatı şükür. Şükür keliması qandayken, şükür sözü qanday? Elhamdülillah. Şunun için tuğanlar, bizim tilimizden daima elhamdülillah degen söz çıksın. Kelimatı şükür, şükür sözü çıksın. Allah Teala'ga şükür kılgandın. Anın jolu, sözü elhamdülillah. Biz adamlara biz rahmat aytабыз го. Çay verse rahmat, sıylasa rahmat. Ya, jana başka inşallah көп учурларда rahmat dep aytабыз. Allah'a rahmat aytkanыңыздын sözü jolu elhamdülillah. Deyiniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim gün batardan aldın, jana gün çıgardan aldın, 100 jolu subhanallah dese, 100 tönü kurbanlık çalganın soğuğunu alat deydi. Kança tönü? 100 tönü, bir tön $1000. 100 tönü kurbanlık çalganın soğuğunu alat. Kim elhamdülillah deyip 100 aytsa, gün batardan burada 100 jol elhamdülillah deyip koyunuz. Gün çıgardan burada 100 jol elhamdülillah deyiniz. 100 attı, er tokumu menen çoğun gazatqa dayardap sadaka kılgan soğun alасыз. Elhamdülillah. Allahu akbar. 100 uydu, kurbanlık kılgan soğun alасыз. Mer bunu ergeleylim, ne deydi? Elhamdülillah kelimatü şükür. Tuğanlar, elhamdülillah degen söz kelimatü şükür. Şükürdün sözü şuken. Bir nerseni koşa aytayın, elhamdülillah'ın kotormosu yok. Biz jönlü Allah'a maktub olsun deyimiz. Atak bul, elhamdülillah'ni bütkül dünyadagi tilden bardığı, uşunun manisin aytıp berүүден aciz, alsızlık kılat. Ayta almaydı. Allah Kur'an'da elhamdülillahi rabbil alamin dep bizge başlap en birinci söz şunu öğretken. Ondan keyin la ilahe illallah kelimatul ihlas. Manake. La ilahe illallah'ın atlarını aytып attık ele. 7. atı kelimatul ihlas. La ilahe illallah ihlas sözü. Siz la ilahe illallah dediniz. Bir Allah'a özünüzü tapşırdınız. Bir Allah'a inandınız. Alamның kocoyunu жалгыз Allah'dır. Bir Allah üçün yaşaşım gerek eken, bir Allah üçün жақсы iş kılışım gerek eken dep. İbrahim peygamber aytkanda Allah buyruq bergen.
Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Aytqın ey İbrahim. Ne dep? Inna salat, elbette menin namazı, menin kurbançılığı, menin yaşoğum, ölümüm bütkül alamın Rabbusu Allah'a taandık. Oşon üçün gana. Yaşayım Allah üçün, can berem Allah üçün. Allahu Akbar tamlau ma bayna semai vel ard. Bir yerde aytат mınaki Allahu Akbar degen asman menen жердин ортосун толтурат дейт соопко. Нурга толтурат. Керемет касиетке толтурат. Асман мен жер мен асман ортосундагы боштук, мейкиндик эч ким толтура албайт буну. Эч ким толтура албайт. Будай менен толтура аласызбы? Неме толтурат? Жер мен асмандын ортосун. Allahu Akbar толтурат шуну. Allahu Akbar деген сөздүн ушунча сооп берет Алла Таалам жер менен асман ортосунда бата турган. Pende la havle ve la kuvvete illa billah dese Allah aytat ekan. Pendem moyun sundu, özün bana tapşırdı deydi. Qaraç, la havle ve la kuvvete illa billah. Şuncha turganlar uçurdan paydalanıp keteyin. Tilibizdi Allah'ın ulu zikirlerini göndüreyle, үйrөтөйлү, adattandırtaylı. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Hadislerde bunun paydaları öte көп aytılınga. Öte көп. Tilimizni şu göndürüşümüz gerek. Жүрек нурланат, кабыр нурланат, сырот көпірі нурланат, ахирет нурланат. Шайтан алсырайт, азғырығы алсырайт, жақындай албайт, ұзақтайт.